Akwaba midindi afia amankwa tamaplo fre dog was 024486 7068 024486 7068 nene ni nkomo sesia ya rebie ha wadwen ofre no a obeje so mema no ntrumikai enko check prostate no biguswane Dr. Rachel Kusi akosate adwoma Presbyopia yedi hu enkomo dog enen so medase this if you are not pay me also amamu akwaba ya signs and symptoms yes Presbyopia leja ebobobwa yeso a yehudi ebe yo me da say Presbyopia say a condition a wunyini a ade ebe woni ade kan ya wunhu ne yi first sign I was say wunhu and say 38 years 39 years 40 years go you know o kan ade enketo a afa wunhu say if you wunhu ni nyina ne say this e bia wanya good light say light na no nya den a into enketo an wunhu ni yi obitime ni say ya na o chia ne kon ansa na watime hu eno I was say kai wo say ade enketo na wunhu no ana pane na afa wuntime nsina no e bia Presbyopia e na ebo nkaye obitime kan ade for a short time na ntia so ni mu oya akra na nya saa o 40 years go no sha ase no oya office for 30 minutes one na bia na ni ti dwane gaga because was straining ani no wa force ani no eno so ho your eye strain so che so force ani no papa yi a ohu ni ono ni picture am de chiri o sha ade no hu no wa stretch ade no che say sometimes no I want to twi nsam ade kwa achi ansa no wahu adentia open more strength for the eye enti wadu mpani face 40 years going now fan trying to hu just what twi nsam akwa achira manenka wo se ebia saa nkofo Presbyopia yi bi na wo ye nya now the two fontem anaso bi wo kora na okan ade e ben na o se atu abom ye fa bibi diplopia ohun ade double anase atu abom ni nyina atimi okan ade for 30 minutes one na ni nyina atu abom eni na nkasa na hode no oyemre wabre nti e bo nka ye se me hu ade no nti wo ha me etime kan se me bo no tofa no we ya niema e kan bomu a sa Presbyopia yi bi wo snap an e wuntimi nsina wo yi bi nsi wuntimi yi bi mo rekra wuntimi ntwitwa ni nyina aka ho wo kan ade nketewa wo kwa sorry dem a ye ka se be kan ade na se light na anya stronger wuntimi nkan ni nyina wo se bo nka ye se Presbyopia yi bi na e bia e ba no na ye kan yes na solution to same anakwan be mpa na wo mfa so a wonya bia bebo ho ban na watwe mu no enu Friday no na ya trace ni na yi ene my contact me yo me number 0244982821 0244982821 ya na doctor say uhia no ba bia kwanatena ye ho nso na kohwe ne ye ke ho na watwe ne ye kasa fa we ne bia ye kasa na wo problem bi wo wani ho a ofre no a obehwe wo kama wa botre beti wasem na fe wahwe emwani ni mfra o na mienu no kwa ho ne da sei na ekọ nti bo wani hu bai na wani eyo kanea oba Frederick Optical eno ne omu slogan fasedama endpoint homeopathy clinic on Madaroma ene ba he endpoint nso de okọ no mu a na obeje so friend bibia anadwo de suomu na but normal working hours the offering obeje so say stroke, hypertension, prostate infections 0244867068 0244867068 otranso kan ho na yentoaso edase